Yewaa John Dramani Mahama wono kwa Ghana man panyina Ghana yabakwasem wo watena wo meya konnya so se man panyine ne mpransa so de edi kan no aye ebra Ghana man panyine ya wonya ne ba bi kro Yewaa John Evans Fifi Atamos wokọ ne krachie July bosomi no ne da na toso aduonu nan afempem yenu ne dumienu 2012 ana sabre ni mo na nwa akwa hia se ye mana bedi akire ya wono na wo ye Yewaa John Dramani Mahama eso afenemu no so se Ghana man panyine eje sabre no watena so akosi se 2012 ye sa to aba e ma na sa betena konya so se Ghana man panyine se no akwa ni mprenu a wode atena o ma Ghana yakonya so ne mprensa so akura de yi ene 2024 abato o ma Ghana ya to santene ekwokoto yesi yekokromotia no ayesi yebasesa abam sane yeba na MPP amanyoko be fra konya so ne yarasa NDC aba batena so na afo mudi amamo pa ene hye pa bebreye na ebra Yewaa John Dramani Mahama yeyi no ma na betena ma Ghana konya so 2012 no anasa 2024 no na Ghana fo pi no anim se ne maye di kan ne nuoma bi o hye ya ankoyie dumso mene wo mayi afa ni ministers o yi abuburuja jase o kan wo mo kura nkan be so ha ne akire no mu bu o man Ghana ne nuoma ye toro kan de ama o man no enu anu wo se ba beto aso ne ade enu kan wo bi ama ebra Yewaa John Dramani Mahama wo so afena mu so ya fempim yenu ne aduonu na wo nkramantam wo no wo se Ghana fo nyina se wo hye body se kantam gu so wiamena chese wiabo nyina de gu so se Ghana fo bo se ne maye to so mienu no baba ne sa nwena de o ma ne so ogwama biem na we no obaye ne nhyehyɛ nyina pepepe wano kwan so na Ghana fo age na die hunu se ne ne maye ne di kan no se bi obaba ye se mpo na so na asisie na ne na ehuna de a de to so mienu de wa hana nipa sasamansama ya obasama ne tamfo nsuom nam so nti na soafo a wone won bedi dwuma no wobawa se wanyi kura no na ye aduosia 60 ministers and what the one mo baye adwuma afei Yewaa John Dramani Mahama ashe Ghana fo nyina abo se Mahama Care Health Fund no obeha no so obelanchie eno ba baye chese fund shronko a eno yade beto no Ghana de hye bi no mu a won mo yade kidney afei wo mo makoma ene won mo sa ho yade bi ene ade ababa ho no ye betumi anya fotuo bi ne sika bi de abo won mo bra na dan nyina no sa de na tumi agina so na ne bo hye ba ko a wo hye ya ne bo kotodwam ya NPP amanyoko no korampo frankatunu de ma wonom Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ne campaign mu na wono soso ka bie eye e-levy ena fe betting tax ene ade ampani ampa ne nuane ampa Yewaa John Dramani Mahama wobatena konya so ne maye to so mienu no wode ose yoyo ama e-levy ene betting tax yi won ma yi de free won mo kora ya eneyi anya adwuma biem afi National Cathedral eno so papa yi ehye ho bo ya wachira se obaba tena konya so obahwe se nhwehwemo frenchem ebetumi asipi na sita na neoma nyina datwumi akoyie afa ba ne se na points one mu a mun declare one master nyina so no wo bere sa so twechenchenche betumi akode ama wonom ene ani cha bi ana mampanyi Yewaa John Dramani Mahama asade wo hye soronko eba batu dwa wo kira se wonia ya chese wonfa wonuoma ntu dwa so baba tena konya so na wo ka sei wo fie sei no yade se obetumi ayi wo na neoma nyina so tumi akoyie afa wo hwemu a ne bosha wo do ya wo hye no na blaster experience eno so aka ho besa ne eba ya wo man no yabakwasam ne neoma wodro bi ya fa no sa tetesam ane ade no yebetumi adom suko ewo mu na wo hwemu pa no a ne bosha no aka awodro be sadu ba ko a eno wantimi nisuo emfa mu Ghana man sanse wo hyebo se nefo be so ha ne aduonu achie no wo be sa bosha we nyina no ebetumi adimu ade ama omayi na Abraham mpanyin Yewaa John Dramani Mahama abatena Ghana konya so afempim yenu ane aduonu num so afenam eso ye January 7th no momientie sane ni hwaye no esibi ekoye Your name John Dramani Mahama do in the name of the Almighty God swear do in the name of the Almighty God swear that I will bear true faith and allegiance to the Republic of Ghana as by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of Ghana and that I will preserve
protect, and defend the Constitution of the Republic of Ghana. So help me God. So help me God. Natural sir, I don't know, Oheneyere John Dramani Mahama. I brought so for the Musaya from Pimia Nunia Dunum, General 7th, now was a bo. Adiachara gara manyina no e wo bi ne kokotie ye no no obetena konya so free sanitary pad eno nso so apa wontoma ayese Ghana de hia bi no a won mko senior high schools ahodo ye duruma bia na sanitary pad bo emu nsansam akwakoya tare ye ne kura ampo no secure sanitary pad adawromenti aba bua ma Ghana de hia tichiro ne ma ye nwatumi atoye no eno so mampanyini sei eno karefa ho. Ladies and gentlemen, today we take a bold step forward, not just in education policy or healthcare, but in hope for the girl child. Today is a message to every girl in Ghana that you matter, that your dreams matter, and your future is worth every investment that we can make in it. I stand before you to officially launch the National Sanitary Pad Distribution Program, a promise we made and are proud to have fulfilled. This initiative is more than just the distribution of sanitary pads. It is a clear declaration that no girl in Ghana should miss school because of her menstrual period. Far too many of our daughters, our nieces and sisters have missed out on education, not because they lack the academic intelligence and the flair or the will or the ambition, but simply because they lack access to proper sanitary products. Research has shown that girls can miss up to 5 school days each month, amounting to nearly 40 days of schooling a year. I was aware Ghana Oheneyere John Dramani Mahama ne attending Kano. Na ebra I was so no de kokobo. E man appointee sa wapa wo mo so obi anfa na nneoma to dwa ma Ghana fo ye hunu bie no. Eno so say na kokobo no esikoe. Prohibition on purchasing state assets. No political appointee under this administration is permitted to purchase state assets, whether land, vehicles, shares, or buildings, directly or indirectly. If you attempt to do so and you are found out, your appointment will be terminated. We are here to protect the national interest, not to help ourselves to the national purse. I was so Ghana Oheneyere John Dramani Mahama na nneoma obetena akonya so waye wade agu akwamu na ni so ade ho na bota ye sane osibi hye Ghana fo ye bosi fa ye ana sane ye wadi bohye no so osibi afa no emu nkyeremu kakra ne de mam wona wa blaster experience and won sensem no so eno so ebetumi ahye wo ma Ghana ye creative act ni mu kena no eno so Oheneyere John Dramani Mahama sei ene bra no wo pa ho ntoma no na sitie. During the campaign of last year, 2024, I promised to launch this initiative as part of the 120-day compact of my administration with Ghanaians. Today, I stand here to deliver on that promise. But ladies and gentlemen, we're just getting started. Through our big push policy for infrastructure, we'll commit significant investments into the tourism space. We'll commit investments into the creative economy. We'll upgrade our tourist sites to world-class standard. We'll provide critical support to creative industry practitioners and promote Ghana on digital and physical platforms. So to our musicians, designers, chefs, filmmakers, our writers, and our performers, I say this is your time. Let your talents flourish and let your creativity soar. Ghana believes in you and the world is waiting for you. To investors, I say Ghana is open for business. Partner with us to shape a cultural economy that benefits our people and enriches the world. To the world, we invite you to experience Ghana like never before. Come and feel the heartbeat of Africa. Come and witness the power of the Black Star. And yes, when we host the Ghana Fashion Week in July, it's going to be a full 7 days to spotlight our vibrant fashion industry. And this is the interesting one. I, your president, will proudly take to the catwalk. I was so aware Ghana Oheneyere John Dramani Mahama na fei National Apprenticeship Program and also pa won Thomas and ye be yansan nyuma ye betumi aye ye bie makeup ne ade Ghana fo be hia na fei nya muhie hu na hodo eno so sei ene sikoi of the National Apprenticeship Program NAP under the theme Skills for Prosperity Empowering Ghana's Future. This initiative is a testament to our unwavering commitment
to investing in the most critical asset of our nation, and that is our youth. It also reaffirms the pledge contained in the National Democratic Congress Manifesto of 2024 to equip young people with relevant, marketable skills that meet the demands of the 21st century job market. The challenge we face today is a growing youth population with limited skills. But Ghana is blessed with a vibrant and youthful population. Yet too many of our young citizens find themselves battling unemployment and underemployment. Recent data from the Ghana Statistical Service reveals that the youth unemployment rate stands at 12.6% for those aged between 15 to 35 years, with an alarming 29% of young people neither engaged in education, in employment, or in training. I was your way, a Ghana man, penny dance or Ghana. Yabako Samni among yourself, your Roger Dramani Mahamano. Now, I know what the former Kumaku had you knew. Ghana, I just yes so actually one Madrid for home, and a said your muno amemuno esibifa. Who is yes, what by a bamboo no discover to be bottom, but who did actually say Mahama Bana Memboni Bay, no one yet my own yashi, but we must cut a woman, so we had man for the Benisca. Me away, dear, eh? Oh, since I have been, don't see Mahama by, me won't say Yama baby as a son, and I won't sort to see Yamas above from Kakra. Nyama ayede aba from Kakra Obama no mo see email ayede omo email na efi ho me won so my email and I do something there first no oba na me onya ni na bi so ayede wa gina light to anytime and I won so ma tete nyama so aba from Kakra oye dia on to me ba na ya na wasesa nyama no pese oye no kakre timi a me so ebe yi o minim se na me campo be timi me me who say send Akosua Kodie ejuma ama nkrofo boys be ejuma man be ejuma beba krono ejuma beba so far oba ene ma ko form fine enye say ko form dey ba ko form fine and a system no so okay. I was your way a Ghana for Binomo and I yet 1 month cana no more chiremo sanye. Mampany ye Rajon Dramani Mahama and Memua Wobuno, Wamusibi Ehuno Efana and Nanumre. Yatasa Ghana Mampany Baba Casano and Ghana Fonina Edim Como, ne former Kumako ha adunu and ye, Sanya and Memuno SCB Ercona Saminti, Yakwa Manasona Doctor, some Ayakwa Kodie and Como, a banner bino gitan with the ones and some penny pay, or Cassa a day a fahon. What by your I am what you hot bite, Cassia Bosini. Many Yeboaa Akosua Mehoye, Naozoe. A Janadum, Yakrukramupa. What dear, your flower numrenia bow prumua, Ayabako. Mampany Rajon Dramani Mahama, Batana Konyasuni Chebi. Yenim said General 7 and was soft Nemusaye. Nemaya Tosumi Nunie. Now so a Niama Wadia Gua Quamuno, free sanitary pad Kahon. Afei declaration of asset na no so ka ho blaster experience national apprenticeship program and afei so krampo no enioma ahodo bi a wayeye ya e-levy and betting tax ne ade kan ho a wayi yidi afiri honom we yabaka no se ne bosha wo hye ye no eno no watimi ade so dia magana yi me da se menu Yeboaa Akosua me de me chia wo chief nyina ene president Mahama magana fo nyina atede akadwe President John Dramani Mahama say indeed your politician be a ubetime de wani aiden atono so. President Mahama say your politicians omo ye nokwafo. Your politicians are omo ka asem a omo ye. Ene me ne age say wankasa wo kan news yi. Wankasa bubbo ne ma President Mahama ye. Say indeed President Mahama ba ye e bosha or the share Ghana for say oba obaye e no 120 days social contract no. President Mahama why 100%. Uko school now your exam. Now onya 100%. Just one be class no bia. Enti President Mahama e exam no control ya anka wonya 100%. The say President Mahama oba ya no set 120 days social contract committee. The ministers na ye in charge.
Now, at the end of every week, be at least one of the programs, you know, yeah. President Mama say Ghana for bo. Say inside Ghana sentika semuntu to ya basai. Oba obeti aban size so. Na oti aban size so a. Obesa ma aban na dwuma aban ne ye no. Ebe ya double and a triple asin ya aban ba ko ne be ye no. Enti oba e what ministers for so from 124 in the first term of the MPP to 60 in crazy ameno ka say nu ye. Eye 56. Na otesu wi a obesan ama sika yedema presidential staffers and the number of presidential staffers obeteso. And na me no ka say MPP Tana presidential staffers were over 300 and something political appointees. And then presidential staffers only 27. And tiene enkane land cruisers are yebeto ediama 60 additional ministers na MPP before appointee omo no says can ye use. Saloon cars are yebeto says can ye use. Telephone bills are yebetua drivers yebetua omo ka gardener security man for yebetua omo ka 4 ministers yi President Mama atesaka no so. Because of this appointment President Mahama saved Ghana 600 million Ghana cedis. Or the quarter to 60 trillion cedis. Because of the number of presidential staffers that President Mahama buy what so any or no kasani team possible be saving Ghana sikano. Office of Government Machinery President Mahama saved Ghana 419 million Ghana cedis. Or the quarter to over 41 trillion cedis. So I promise President Mama has kept it. Number 2, President Mama. I say, Ghana. Ye free SHS say we are ayabasa. Kolako square nye bianindi. Or buy President Mama. Or the 3.5 billion Ghana cedis area free SHS. MPP for come the free SHS by omo divi anya sadino. And now ko social media baby abefa bi ankola yi. Omani ade omo tonyo omo kusua ye mo akoko nam ye mo sausage ye mo kusua MPP abana sa ade ni no President Mama buy also buy national economic dialogue on the enim before we Ghana ha nyina omo nim ade efa Ghana sika so mututu ye hia adwen kire a omo de buy because the pay 40 kron kwa agina odide sa adwen kire no eno no de ama finance minister ne Bank of Ghana governor and na ye buy dollar na eda 16.5 cedis as at January 7, 2025. And a dollar bank rate 13.4 Ghana cedis. Got 1 gallon of petrol I buy na 72 cedis no. And na at 58 Ghana cedis. Then I talk 10 gallons of fuel. President Mahama was saving 120 Ghana cedis. And no na Ghana for any idea. Omo President Mahama ba so na o say o audio no tie. No na say omore ha wa ne masi kwa eniche aba she taxes ayeba ye figure e-levy betting tax emission levy 1.5% withholding tax on unrefined gold ye figure President Mama ba ye adwumawura program Ghana for ade share ye nuane mo ketoa omawie school a omunya adwuma President Mama akolanche app ama omunyina timi akogina sa application so apply enche ye be from na na sika kanka obi won ma ohia 1000 cedis obi wo ohia 2000 cedis obi hia 10000 cedis obi hia 30000 cedis keke no de bia adwuma ama sa adwuma no afa ne nuano mabu no omo so pa adwuma ama Ghana ha abeye kramehwe President Mama has delivered on that promise also the national apprenticeship program ye nuano ma obi person osua carpenter mason etiye ya launch sa program no ye the 300 million Ghana cedis na room ye be chrensa no djuma ama obi anya bibia eden aye ye papa kan osi obeye the National Women's Development Bank President Mama de hu sika to sika 500 billion old Ghana cedis ye de be ma ye maame no ye nua maamu a oma bi adwuma omo pe bosia kakra nsi hu wofom na omo de abi omo nwuma mu ama ne ma timi eden akoyie I can go on and on and on yes ebo say no fee stress policy ye nuano ma omanya admission tertiary training college polytechnic university teacher training
say omo first year fees and kaneno a de private omo from going to school in 2022-2023 in Kolankwa 420,000 a year school emu only 125,000 penny akonya ko tertiary because admission fee ye de mawa ye situan in 2 weeks nipa do sign no betimi raise 60 million and 40 million ye tua admission fees entimi ni Akosua President Mahama promise obaye unfortunately ye baye no na nkola na tua school fees ne da enti promise ayasha omo ne se obudu second year fees e so obutua no omo ntua said the beya first year fees no mutua na be kwa koshim. This is another promise that President Mahama deliver honor. E also Ghana for ebona baso. Yes I can. Say you be creative photo bi ato ho amantima. Photo a ye twa to wo for ESLA Energy Sector Levy Act. Ebo Ghana no ba e wo nyinam kane mu no. President Mahama creative photo for Ghana Medical Trust Fund. Ye friend Mahama case. Ye nuanu mo menya diabetes. Yeni animal benya hypertension, kidney disease, heart disease. President Mahama say any national health insurance scheme nkwa and ever solve Ghana health challenges. On also create legacy bi ato ho. Et say the okwa America, Obama care, omo ye de share, yeni animal mo America. President Mahama case. On the national health insurance, sikana obaye tabuno a MPP for the to so as sikana health insurance, MPP for DDE and yamafofo no. Or you start a for national health insurance. So, you be musika for the first time over 9 billion up to national health insurance. You be says can be at the about Ghana Medical Trust Fund that your friend of the Mahama Case Initiative. I share Sika. I the best share any animal modern dialysis. So, any animal omuya akumayare, omuya no drew diabetes, hypertension. This is another promise I President Mahama share Ghana for. He has delivered on it. Free sanitary pad projects. Yes, Ghana for bo. And now you afraid be period poverty. Mini Akosua. Oko Ghana and Krasibia. Sikampa ye de top part. Emma ye nuanom keto bi no. No mako fa bo de gura na banchi nua bi. Na ma ye no wo no mo de asho ma se na mo yare ahodo a nua ensem fata. President Mahama Chesika 292 million Ghana cedis dia to ho. After sanitary pad every month, Yenianum schools are buying the boy over 2 million young women are. And you saw the woman, you saw that to be on Mube Pabi Adama Ghana. President Mahama, year, dear, friend, period poverty in every home. Now, you're some you're ready, you. Every month, so as a nefo front name 1 Sans our banda dana crap pensua. Wabatana konya so ani chebi no de free senior high buy. Ewie ya was a special prosecutor wate. Afei one village one dam ne ade na so wie kire no. Na se sa nneoma ne nyina no ha won nneoma ntokron kakra bia ba bededa ho. We no ye baka ne se ebetimi a sustain se ne yakeka koyi. President Mahama or a very experienced politician in Ghana. Onim how the systems in Ghana work. Na the attorney say President Mahama ne maya edi kan no ete say Yesu Kristo obaye for nipa na ete was that time no. And so do actually ye yinema ye say the din ye twinata de suntonto. President Mahama enkane obaye no hwe nyuma oye wo Ghana. Edi pa na wanya. Ene wasan your opportunity waba. Sa opportunity a President Mahama enyen or the bepe ni din keke or the beji ni din on before BSika. All these programs I can tell you on authority. So by the time of 4 years you be so no Ghana for be say something omoto ye koto abama the government of His Excellency President John Dramani Mahama no omanto o ma ban say no. I can promise the people of Ghana says our programs will be sustainable. And the bit is a free SHS. Problem are now you abinder than na because he can't also do normal fashion. Omo capture Ghana for say nipa benefited from free SHS. 5.7 million. Edu a chain on one catch say hey say yeboa omo ye 3.1 million. It is 2.6 no the toso no. Na ye bi musika bi na no omo de je omo ye budgetary allocation no makodi. For the first time President Mahama we allocated 3.5 billion Ghana cedis. MPP for this program by community affairs connection. And as I can yes I President Mahama
office and I said them are all released. The monies have been released to the education ministry. You cover all the expenses as far as the feeding and everything of the program is concerned. Free sanitary pad project 292 million Ghana cedis. The money has been released. And the say, say na July and August. You say you need sky jai. Daddy, she can release it. It's a crop. Until the American say. I am confident. Say, near my president, Mama, share boss over you. Why you na the Ghana frontier the Akodi Parliament parliamentarians at the stamp bedding ebesi but the abanye say abanye yin na abana de Ghana Scholarship Authority President Mama Shebo say obe consolidate and as Ghana scholarship schemes or Ghana and the get fund FSS scholarship secretariat GMPC for Cocoa Board for scholarship obe centralizing na one scholarship scheme my friend the Ghana Scholarship Authority bill headed by Alex Kokwasa Poji. And no, Yaya Bill na kusi Parliament. Ye tell parliamentarians ebe from recess no my day. Omo dey stamp hiding. Esiso. Enti ye kan yema Yaya ho because Parliament they also do ma man na powerful na ye ni na my day. Omaye. Akase Parliament e dey omo sabe esiso. Na no because ye 2 terms in Parliament, ye over 180 something MPs in no. It is as good as being approved because they are MPs na the vision of President Mahama. Omuna beto abano de President Mahama amobibia. Kamenti mini Akosua all in all need President Mahama say indeed the share boss obey no even the one share $1 one share humbo and farm to the book and no cry why so from 16.5 to 13.4 hard fees yemi anoma mo kwa kwantu kese ye ba na 77,000 Ghana cedis 770 million OCs and na so aba 62 only 620 million en kakra ni na beba from engineer ma ya answer bokra na ya den ya ye fuel 1 gallon ya so from 72 Ghana cedis under MPP and ya dey about 58 Ghana cedis enti achia na muye we are getting there by the time aban no ebenya a full grasp of the whole system no Ghana for na be say indeed political parties MPP NDC they are not the same NDC ya bie gap ama MPP forward chile baby a ye gina no ano odin na ye adwuma ama Ghana fo ani ade baby a mo gina no odin ho ya na be de sase na masanso de ato aso na bi mo se abanda da na penso no ye wo universities bi wo ma oba se sadin no ena aban yi ba ye wasanso so wo se badane sadin no na ebi masa akone dada mu ni ade afei aban se wo ma enwuma ama mabunu ni ade anya adwuma ye nanso caterers yese ye yi won ma firi hokora ne ade afofra ba wonwu ne se kwan bi so no ase bonyuru bi e ba be bata na adwuma wo ye ho oh dabi wa wo se ma me sha say from school feeding no wa wo se the former minister mpo na ye in charge Adwo Asafo ebe ka chere Ghana fo nyina say school feeding no na ebi mu di nya omo ho because omo ko create schools eni ho no the students akogum no ma abaye tua musika any a whole lot of allegations we think say the whole program must be reviewed indeed hereby no school feeding na omutua 120 pesos a day and now me no ka say abaye increase no to 2 cedis any a whole lot of reviews and yes say you say ye politics but the point is that a lot of programs in the previous regime no we are reviewing them enye say tata obi enye say politics ntina ye aban bia ba o hye niema foforo o hawa osi ehu ne niema we think say at this point in time there should be a termination in the old contract now ye the new contract aba ye Ghana for this year omo programs beba na you say indeed this is far more improved than the MPP for a year at the time nti boni bia ni enim na yeko governance is continuous with regards to the change of name for schools in the I think Ghana for do na no many nje sa edin fufura ye bia two schools no na president Kufuor and Dr. Baumia amanyo se mu fa so pe no mo person mo gi edin o mo pe di ema o mo forefathers ye gidie mu no o ma nya bi papa bi ama Ghana ena na o mo pe din e di ama mo no mo so o ma Ghana fo aka bi mo
Baby mo ai ni mo. Omo contribution to Ghana development any ye independence no. Na eni soro sa. Untimi mfa sankofo no nkoto universities ya name you omo da. And though we think say it is not fair, and until probably the education minister no after his decision no. At this point in time, this is all I can say about it. I believe that going forward no further explanations will come. Sure. Na yeja wa mu akokra no yewra John Dramani Mahama ne maya ne dekan ene de atoso miensen wo bu a percentage no bama bia sei. Hey, President Mahama ne maya edikan no de o share niema o ye ne no idea mema ne 75%. But see idea President Mahama mema ne 95%. Because ne 120 day social contract no eno na ye de current assessment eno no share who boss obey in the first 120 days out of 25 no why you be 23 two na kanaka se parliament na approve it make calculate amema no 95 over man 95 unya 95 ah etesa wo de wa bi ye pa na so wa pass it crime and abroso ni cost me 95 da it's the president mama when 95 ah na say me bona baso you so me no ase no be no adaja wanyama e me da say Miss Medasi. I was your warrior doctor Samia in the Kasa Yano, Ebano, a bino kita odie no sensem wa panyipai, wono eka womo kasade mano hona yetese, wo church mama panye ya John Dramani Mahama, ne Maria Tosumbi no ne nyoma waye, ene de ogusua ya wo hye na ode boy hot bite, kasi ebona ebusia de so molester company limited, one na de ya toothpaste ene ne brush aba, wose apose papa, e mani papa mudepa, nipa de o no uchu aboa mo opom de no esi pi na esi tade ma wo ayaya toothpaste and the brush o aye papa ne age atom so se ye eno na aboso na Ghana fo nyina ya na wa etu sansa ya sede wo mu bibia wo mo hyase from day one bepem sese wo mo fairly da ayaya toothpaste and the brush was Leicester Company Limited say wo kwa Accra anase Kumasi a wo mo branches no ebuso bibia ni afra wo mo 0501 619588 0501 619588 and Kumasi 0501 390338 na secure sanitary pad near Ghana ma ready amudiamu abama mo ho atomo zese ya motamu biem he won kwankwa fa bi fufuro bia meboma ahemfie wonom ewo ma mehyehyew ewo no ko de se mampole krosa bia ma megu da bi secure sanitary pad aba enti mai ye secured yesi ya hunyina be ye yopo we sa sanitary pad we nko na abo a wotimi sha atare fita na adanam sanse ma mekeka ho bibia ma meye watade mnyafe na abekwa eye wo hwemachi ma me da bi sa de ne yatwam secure aba enti we secure babia emema no mokwa no to bia sham bag mu na de akwa chewo yire nyame ya adom akosia da bai 11th aye Mother's Day enti yedi maame no mawoda ye de secure sanitary pad na die na me yenwo atwimi atel sanse we no de no eye papa wokọ adwama so ba bia wonsa ebetwimi akabi na 21st clinic na waso ye sciatica expert sciatica no yase woto asenti na atwenwa de aba na mro mo hyehyewe mo twetwon ta se wogye ba bia enye amo ahyase ebo akokọ mpe hwese obekọ 21st clinic one month na dokotafo aboa wo ma bin wo mu nti no branches no waso wonfa ncheche wogusua bie Kumasi bi wo ho akra de Tantra Hill he ya run about issue ehonum na wonom wo sunwane tachima ne nkranza takrade brekum ne go so ba bia ya je wafa 21st o sciatica expert and one mabodin 0540 311311 0540 311311 watchna mesime dan ai nana kwadwo Jesse Company Limited wono ne de adansie mu nioma ba Saya na duan chansi de bodan so cement iron rods roofing sheet ni nyina nana Jesse Company Limited say woje wa etu wono nko a ana wo ma wadansie ho nneoma afebo enchiri ma beba beto wo nana kan so mu nyina beba na jasa dan da so si wo beka semono sansa nana kwadwo Jesse Company Limited de na nneoma wode ye nyina no nam say papanti aya na che afelo so baba tonio ma no so sade kojawo wo mpere na pede Accra ne Kumasi one branches ni bi ho bibia ne afra 0204
355 040 0204 355 040 na mpanyufo eni ho enkomo Electroland Ghana Limited nie ye na de home appliances papa abba wo pe TV air conditioners, fridge, washing machine, kettle, rice cooker, Nina Electroland Babuao Kama, Ama Hortumia Toya Water Chiman. A walk ready about be a branch and never frokra. Engineer man, what trying to say ya to swo, a before. A cry Nukuma Sena Kaswani Adina Yoho 0245 949495 0245 949495. Haxa Miss Chanio call. Aya also town for drew, a buyer also Johnny also. Sansa Haxa Meshana capsules de Tatashe. Food and Drugs Authority, one Maja Tum say a je. Enti one more branches are Hodwa and Sabakabi 0240 238-310. Hot bite. Cassia Bo and Ebusia Edrisoi. Yatwadia Canaso Ediamo. Awie adeshimai ma ya to ansem no so ediama mo na eniani mu nsem bi ya obetie bie wo mo no eni se kani Supreme Court Judge anase Justice Yera William Atuguba ne ekoso ewo Chief Justice Ntugu Ohono wadano atum bi anwumre also for ya wo hwe wo magana ngomesua wonsam so wakasa University graduate teachers one makatua mai no oya no enro da ma ya wonum so di wondwuma wo mrahye bedwam wonum edi wonum made celebration no Chief Justice ensem no ho ene de keka ho nyina no ehu nsem bi akwakopie mu wo ho sanso na Barno Alpha Tax Force bia woman na baba ho kira magana yanye wiem hye sonko a ayo man no ankasa japade ene wiase nyina da midwife for wode ehuro wonum nam sayo so ama santimantam soafo waka sembia wa kyerese ho hia se oman ne yesi adwa wo ho na ebro sabu kwamanka se andisi amanyoko so na ekasai wonma to bi pa adiama Yera Felix ofosukwachi asokore mampondi si grassroots ya wonum so ho won kokwa pai ya MC nominee aban ne de ne koye no wo kyerese wone no entime entna ho ara wo sambia si ewa santimantem kopo kumase ama akoda wonya mfinhia no ensia yato sa akoda no afrim ensami pika ho ena yede somo se hot bite kase ne ntoaso na yakai se ensem no etwafa Sompa 106.5 FM no akra brekro na wobeti yenka wokumase a eya Sompa 93.1 FM ayiko 100.9 so ekramo ewo ho enkranza Sompa 90.7 sunyane eya Sompa 98.9 enna techima so wotie ye ne Sompa 106.1 FM Doma eya Sompa 101.3 FM Sansu na takwa eya Sompa 101.1 FM takrade Sompa 103.3 FM Ensu ekremu ewo ho Adamfopo Radio ewo Paris France Sanso and a Facebook live no obetwachi ye ne ana search engine ho no wo ko eya Sompa 106.5 FM Accra ana Sompa FM live YouTube no so www.sompaline.com so esemi nyinada ya kruche de akogwo ntikwai na kwasanem kenka bi free ho na esemi nyina kai na hye so ese eya yas toothpaste ne brush no na ebo ye chi domo a wo mobo ya donten so ama yetime ede adan mo kenka fo ye benu Oheneyere mame Akosua Yeboaa Asiamah bronya brewati anwumre minime Akosua Kodie buati afi yenje brani adaje no ensem no yemto emu ensukọ ye komu ana ye remu enu achi eye dwuade yada NPP amanyoko ni mu mpanyifo ni amanyoko nkaye ni bi eto kese trese ni amase ni esikọ ewo Chief Justice Mami get to talk no eni semu aban no eni Supreme Court nso epese wo ye no no wonom ete won tesukọ e de atra aban no eni emu mpanyifo nyina na nam sayo so eni petition krata hodo de wonom e de bi kwama aban Supreme Court e bi wiam wo ho eni miamia hodo na asem we sei eni nam so nipa dodo na no e kasa e de fa ho de wo kapapa de okaboni o dodo na eni mu nsem ye de adan mo e we kase ahodo so na adwumre de wode ne de abetom sa kotofo kra no ene kane retired Supreme Court Justice Yera William Atuguba Wachese de NPP amanyoko ne ye no asa wo ho ye no wo papa pa chese wo aban mu no
wo bisa se pepepe yo wono mane di hini afa kura no dwuma wono ma ye no na ne nyina no mo pomanfo ye die anasa wan kasa won pesa menkuminya ena wode betena aban mu wose de ekoso na ye nya twomsem ena MPP amanyoko ne yenti no wono de wonte wo ho asebe ya wonya sebe ya kama minka bi ye didi dwuma e wo manka na mu ase no no ye mfa nanim entiatia fom ye wura atuguba ensem eni. How were they when they were in office? How did they perform? Transparently, neutrally, in the interest of the people? Did they do that? What? This is the kind of thing I just hate. Pure hypocrisy. You look at the trend, public perception, unanimous FC. Was it happening or not? Yes, but that was the more important thing. 3-2. Now look at the empanelments and see if that panel had not been reconstituted. I think it would have come 3-2. So long as Tokonu puts panels that give unanimous decisions in their favor, that is justice. If it is varied, it goes ahead and hey, I mean, that's the scenario. When she's there, it is okay, unanimous panels always in their favor. That's democracy. I have seen that scanning through the events in the courts. That is rubbish. You ordain a dictatorship in place. You have been overthrown through the ballot. Your last citadel is Chief Justice. You are battling. Kani Supreme Court temwa for paying ya no so di ni dwuma ewo ho ye William Atugu babusia ne nsem ene yetie ye. University graduate teachers one mo so ayo ye kire de tia ban no ya enayi one mo bo nan Akosua ye hwoma Ghana nwomesua won nsem so kire se wiasem efifi bone efra bo aponche obi hunu bi nko obi hunu mo posan se bra one mo bra nya sem keto ma edru ma bi krampo na so mo kofia na one mo tete san se one mo ko mawofo ye ko bisa one mo 1 city 2 city na so kapreba empo motoro ne nyina no ye se aban na fa one mo dwuma abanda da na penso na abapem ne nipa ba sempemaduasa ankono ne akire ya yefa wom no ye wobi mu krampo one ma one master fight di mai ebi mu so krampo one ma ye post ye chaza post ya post wom no wom letters enya de a apie dwa enti wom te hwa se wom te hwa no one ma katwa ma bibia ma eno mu tie adwuma mu honom na enebra one mo bo nan ekọ nwomesua so ye nchen ye no ana so for ye hwo ma Ghana nwomesua won samso one mo nya for na idrusu ade baba to dwa chezo we di obi anka na komantore yam sanse wo hwemu a wom kura ba ye nchen na so nioma one mo ye no ayade ani soso wo se abanda da na penso nipa wo fa wom na ye 30,000 ani akire one mo nyina so wa mo bia financial clearance bia enti no na aka wo bia menne sa akatua one mo sanka no ene wo mu hunu. Appointment letters were issued to persons numbering up to 39,000 when there was no financial clearance to do that to begin with. So that's programmatic. So of the 39,000, probably government may be able to absorb 9, 11, 12,000, but certainly not 39,000. So whoever misled you, deceived you, is not John Mahama or Haruna Idrisu administration, not at all. Somebody probably, I won't use the word con, you know, that's too strong, but deceptively got a number of you unknowingly, without knowing, to yield to some recruitment of a sort, which recruitment was not approved legitimately. So we are auditing to know that yes, you have the right qualification, you are entitled to the appointment, and 3, you are at post. Then out of you, we will pick that which we can absorb within budget. If that exercise is not complete, I have no story to tell you. You have to be patient until we finish the validation exercise. I was your way, I saw for ya was sure what my Ghana nwomesua won samso ye Haruna Idrisu. Afeye ramu ewo mrahye bedwam wo na ukopie mu wo ho a kasama for such amehene ewo ho no eye onimonyamfo Kingsford Babin right honorable no wono so akasa de nsam etu dwatwere se ade wo bi e na awie bi wo hwadwumadi ahodo ye ekoso ewo mrahye bedwam ho no a enye nne e na befiti ase mpanyifo ahodo ye wo hya ase ne nyina da
wɔde ayi kɔnsɛm toɔ ɛna to de ma wɔnom ɛkyerɛ sɛ wɔn dwumaso wɔn ahofama wɔn si yɛ ne wɔn kɛtɛsi ahodoɔ yɛ a wɔbɔ abɔsoɔ wɔn yɛ mu ɛkɔma wɔn man Ghana ɛwɔ mmarahyɛbadwam hɔ no ne nsunsuasoɔ mapa ɛna nnɛmɛifoɔ yɛ a wɔnom ɛwura mu ɛwɔ mmarahyɛbadwam hɔ no wɔnom ɛte so dei ne nsɛm wɔsɛ nyina da ɛto dwa wabra ɛma yɛ a wɔnom so ɛwɔ mmarahyɛbadwam hɔ Mitchell Ladies in Parliamentary Service yɛ a wɔtwa ne tia ɛfrɛ ne lips no ɛne a May Day celebration no wɔnom so de wɔn deɛ ɛhyehyɛ so mmarahyɛbadwam ɛnam saa yɛ so no wɔto nsa ɛfrɛ ɛyɛ speaker sɛ wɔmmra no mekasa enye entosa for frefo so nonko guest of na se be ya bibia so ebetimi akoye e wo dadie no e de amomwe no e na speaker kodru ho a wo de nsem we say etudwa. We cannot demand excellence from labor if we do not dignify labor with excellence. I must also commend management for all the support they continue to give staff in an effort to achieve excellence. And I'm aware that as recently as this week, a one-week training program was organized for over 100 middle management level staff to train them in leadership and decision-making skills, parliamentary operations, governance, and service delivery, policy implementation, stakeholder engagement. Among this week, another 100 or more will go to take the same course. We must continue to implement such goals and forward-thinking programs for our staff to ensure quality service, decent working conditions. This is our commitment that labor is not just work; it is a path to dignity and inclusion, a gateway to ensuring brighter future for every member of our community. Let us continue to work hard, applying the relevant skills we learn in these training programs, bearing in mind they accept. This is what is happening and destroying our country. Omai no beko so won puntuo kwan so adwumaden enso hienti no omai Ghana fo nyina da yen hwe ne yen adwumaden mabunu nso so a enubone nom wahye mukena na ahye wonum kubono nso no yera right honorable Kingsford Abansmana Babin ese wonyina kwa efi won so bem se be ya da chinchirima no ye benya apapafo woni ho a watimi abehye wanemu ne kasa no achi no eno wonyamfo kokko bisi wo no wode wani kyeremu ewo Ahanta West a wono ni mmrahwebedwane ya wogina mu mmrahwebedwam edema adehye ye wo ho wono so ekasa ye se dadie no ehu ehia kyerɛ se ɛkyerɛ o my Ghana ne titru ene eye wode wani kyeremu wo mmrahwebedwam ho a wonom culture na sa mamre ya ehu hia ehu edimu no ewo se woda na di ede kyerɛ mansan. Well, it's a beautiful program that speaker has organized for parliamentary service and as MPs and as women. So a program like that it demonstrates culture, diversity, and then togetherness, and then unity. Unfortunately, I think because the program came, the announcements came very late. We didn't have lots of regions or other towns representing, but I think the few that came made it beautiful. Hopefully next time we'll have more regions representing to make it more broad. It's promote tourism as well, because once we keep doing it, then other people from different countries are going to hear about it. That is what happens in Parliament during May Day celebration. And probably they will link into it, they will join us in celebrating and make it more broader and larger. So, and then it's also promoting female, because it's the lips in Parliament that actually organizes things. So, Mmrahwebedwane ya wono ginemu wa Ahanta West abato ampesua so monyamfo kuku abisiu eno no so ne de yetigu ye nsem nyina da ya mane boni Ebenezo wusu ansa enetumu enkra no emane yen Ghana by agena ne tumi so apa tax force makomako edu ya warmo baba hasan ya baye na waman ya National Airlines no ebetumi agena so yi wamo hasan ya baye Ghana ya kase ebenye ewiem hyen a eye oman no ankase japade eye oman no dia na ya tumi abɔ ho braye amano yeje na mpanyifo makomako edu ya Ghana man panyina pa wo no Oro Charles Asari wono no chichina ni ya wadano were former managing director Ghana Airport Company Limited Oro Chumesi Ankra wono ye vice chairman ya wadano aviation industry expert Oheneyere Yeboaa Asiamah managing director Ghana Airport Company Limited Afeyira Hag
Tamaklu aviation industry expert anono Ora Benjamin aya hija one also aviation industry expert Reverend Stephen Arthur director general Ghana Civil Aviation Authority Madam Patricia Bonsu aviation industry expert and Madam Joyce Bawa Muktari wano former deputy minister for transport wano akwaya sanso merenimnia mampanye yera John Dramani Mahama wasanso ya ne boafo sonko Ora Daniel Akwa former deputy director general takanaka Ghana Civil Aviation Authority and empanyifo ahodo bia wanoma aikaka ho na wamo asue ya ehwe woma Ghana yakwantempon ho ensamso na ene ebra wanmo paw sa tax force nipa makomako edu ya wanmo behwe na waye bidiaboa mayi aviation sectors ane ho sansam wo no na sofo ya wo hwe woma Ghana yakwantempon ho ensamso yera Joseph nipe edeba to Jana washa one se asudie de bi da one mo so ye pa wo se wo kwameteri sanke be kan se asudi da modo asudi a eda one mo do no doso ya e wo se one mo tumi hwa no odi so kama pepe so de boa ma Ghana enuoma nyina da tumi koye titiro ne ewiem hya won sansam wo se na se wo hwe mo pa no a afi apema hankona duonum wo 1958 ni wo na Ghana ya aviation won sansam ye tumi nya ye national airline ya na etumi boa ye tumi de ensase ye boa kase radio Ghana ya nkase ya dia enti etu kwan ye de ko Burkina Faso edemampanyi de kwan hene saa ne omane nyina no ya dia na boa mo my Ghana etumeti ye nim na bie ye nim esanso boa ma dwade ne ade atumi koso nanso enam se afempem ye ni 2010 no enuoma gigu ye kura ya antumi ansore nyina naso enam sikasam ekoye basane nti no na ama my Ghana no ya aviation won sansam no ye ntimi nsomu ye sanso mpagya no namso nti obasere sasa tax force ya aban no watie no wo mo resa dwumade sonko ade ahye won monsa se won be hwa toto o ma Ghana ye wiem hye won sansam yie no won be no maye no sase ne be ya Ghana ye wiem hye ne be kra be hwe na fe ye nyamfaso enso atumi afri so afe yenko yenim na yenko midwife fo nso ededie so no nko ya enne ewiase nyina to see wo ya wode huro wodom se won dwuma so na aka ho bi ama me ne wompo ene e ma dodo na no wo mkwa wo so a wotimi efa wo ho efa wo ma wo mo so apomde ho so nsem nyina so no bibia timi kopeye e wo sa kwa no so ma wonom na ededie ye koso nam sa yo so ma santemantam so afo Dr. Frank Amoakohene wo de asembia todwa e twese braso se omeyi panyimfo no solo raka esansa ade bi wo ho apotoka sem no ye ka ne se brain drain enya adwen ya emu awe ya na dodo na asa na osusu no brain drain no eye se obi akwa akwaje nteteye e wo suapon bi mu anase suku bi mu owie ya wase wasomo my Ghana na ne nimde ne nteteye pa ya wakwa akonya no enchiri ma na setemamufo nya ne ho mfaso no wo be hunu ode atu bata adan ya krodo so ye ntena faako enye nim guase so my Ghana hasen mu de se ne da ne da adwumayefo ni titru ene aban mu fo mu ka se aban akatua wo fom ni nte no eya na enso wo mu ne wo mabusua ho hweye enam sa yo so kyeresa wo de wani kyerɛ mu e wo apomuden aso ya na se nwuma hodo mu ene akyerɛkyerɛfo mu ayade adodo na no etu bata wo kyeresa yesa wo man ni mpuntu kwa pa ya hwehwɛ se ebekoso e wo basahare so no enya ade ya yebenya ne senti mpanyimfo hwɛ na wontwe adwa entwetekyerema ensa esentem sebe ya wo beka amasane ma wo ese nyina no eto etimi atwa. As a government, we want to assure you that as a matter of urgency, there needs to be a national discourse on brain drain in order that we will not lose our highly skilled and trained health professionals to other countries who contributed close to nothing to their training. Because we spend state resources in training health professionals. And instead of us to devise means to retain them, we use them to other countries who did not spend anything on their training. It's a critical issue that we need to have a holistic discussion on as a nation, addressing it holistically. I do not usually blame our colleagues who seek for greener pastures elsewhere. But if I stay home from 2021 all the way to 2025 after school without posting, and I have to now train to be a dependent on my mothers who are my parents who spent on mainly my education. Abai
so koya wode so ne yede kenten na ekọ efa enwomesua na afenso no apomuden ho ekabo hodo ya wobo no eno ena santimantam so afọ monyamfo Dr. Mwakwehene etrese amanfo nyina mo bi na mpanyimfo nso mo sebe ya ne nyina da eto ebetimi etwa Abrasa bu kwa makasi abato mpeso so ne yadro won finfin mantamu na adohye ya won mo ndi siamanyoko no edimu ewo ho enso ageka wo mo ye pa wo mo kyerem se no na se na amani hata na se kura ana anwo se wo mo ra hyebadwane Yero Felix ofosu kwache wa kura ya wosa kasa de ma ban nanka woni mo de janka ban baby anko akodru de wo mu se nko adru suru ntin ko ma so wo se ye sanka nshira nsuo ni nyina ebeto agu won mo so na so na kankan wo kokora na sanka ombe huna mane eye bafua wo mo kire se nei amane ye da won mo so wo fra papa kora wo mfa cheze ka no be reche sa enso bira no wo bonto aba ba premra hyebadwa akonya ne de na wone won mo a fufuo se wo wa anie banku na wo ka enso ne wo fra no a wo mfa eno ne ade a chese ehye wo mo bo ya chese tete wo mo ha wo mo a wo mo srase Yero Felix ofosu kwache se ya pa na abaye de a na 2028 wo mo so ebe kire omutumi MP first catch up a champion on no one champion no more do you post a champion no abi last man can that so I say on your no you go about you baba you never jina and also about MP because the name is the consult can you imagine the man me do one here can party young Charlie and this young Charlie and this all do one to wana aya no party no aya manifo papafo na wo fie na wonyi moroko dem wo party na o season channel oyo bia wo yin ska mo pire ndu wedi ebe ne hu yim te ya mo a ya da mo ene chele bia ba ya nkoa national donoti moto cycles o kwa nso esi ne mu en honorable palace wa mama kwa nso chairman wa hu moto kumpo t-shirt and other materials for the purpose of elections. It was not made available to our chairman. Wamama ya chairman we hu be. Ni ana chi no o make sure that one only more baby we ndi so for no bobo mo wi na ekesi no. Abusua wai aya NDC adohye ye wa brose bu akwa mankase abato mpaso so na yete wo monkan yada so agiremu wo NDC fo mu na grassroots for ya wonom so wa sokore mampon kroponi mu wa santimantem na won so kyerese baby ade abakeka kwana sokore mampon no wonom ahia empuntu wo hopa sanse se ye pe obi ede no akwache ne che no a enye dabi ebeye na emom eya de waye bi pen no na yede ni gina tire no anu nte no ye hwe ne yape obi ama na ba begina mu ahwe kire de ama aban no a enye won monyamfo Abdallah yampanyifo ekobo ni din no kire se aban bo ni din wiye no se ne amamra ne kire no se de ebeye kropon no assembly ni so betimi atena se no wato ne so aba no ekwo wiye troma bone bongalate kula kire nya de a won ba so we se so grassroots for ya won me wo won kasamafo eye onmonyamfo Aminu Kanus wani ya twetwe enkomo yenkotie sene na esitie Edi ya bo waswansia so be MC pen no Ben Abdallah yanum bi the campaign edema NDC waswansia edi ya bo yentie ni pana de adna ma no na mum no ya se chairman a o se na da ne numre ne sike na de campaign ma party na mum yenhu ade a waye ya de ha adwene pa o hwa didu ya hwe yenhu se ko so yewum sisie no so we dwuma party a party enche woni monyam ne mum we dwuma ba kofo de a na party ne de eje ho inside nti amaba bebre ya waswansia no ya ba mabu awa edi amabo isi sanse be ya aya tete pa se nipa wasa na da adwene numre na de adwuma ba party no na party o da so se emebunu eto aba ma chairman se anga chairman ne bibia de chabo benya bi die ntira nipa one chairman no ewo akona no MP de pre ne saka ne ebo mpa se MP ne saka bibia papa do ne saka ma ne ntira minister ama no national security minister ama hwa ne je se ne saka ebe so foforo so ne ehwe se ne saka no ebe so bibiara aso memum na kopa ne se ebe no party one chairman ntimi nyojuma ne ntino ama do de wo hu nya no kopa nko ne saka enu ntine ma party chairman yara se sadia me so me chairman no me ko me microphone me no ntia o se ne be foko ma se no ye se papa so ho ma so no ine no de niye muntida tanka no nko adia anko menye de open name ne chitafo na omukoma party a aban no ebi ama
Okwamaye Samusha say yekoto abayi na bi say ebia chairman want to me enya isanse na empini eni nafa yakobon chade ye to ban wie no chairman etimi wi ni we chese mbebu na ye grassroots no eta chairman ti pampe chairman e wodom ye pa party kan defo na hu say chairman no ono kwa na nam da bi ye masa bi o chena bi die si no be ade bi abafa ya hoye de aba party no na party di ase nti yesre edi en wabo no grassroots empini so yempene nde empene china Egita wudi abofo tene adema grassroots for yomo NDC amanyoko no ne fire no wa sokore mampo kroponi mo no na yetie no yewra aminu kanus enenedin na abanko chipanyi yo won cross north mentioning won wonyafo efa Patrick do no abona ma no sepato won so abona akona nan mahemfo bejo ko ye won cross north I mentioning mu akwakwada won masiye papa pade ne ho akwakwa kire won mo akire se ebra na wo petumedie no wo ba nan mo nchema won mo gunsa efra sase ya ne twedi ampon ya anokwa won mo tumi agina na chi achigina pa menei wadi nkurum na afen so kra ma panyina tumi abonedin se won ma masi na na mu ewo mansini mu ala saseda enkuto ana wode ebra wonum ebra panyipe kopie mu ehwonom no ensam sei enwode ekotuja ne amamre kwanso nananom ebeta ye chima ye confirmation no ekos no na wo se ye dia se da PSA ebre nananom na mind bia so da ho aya na enna hokwa nananom edimu akotene in terms of development ni nananom edimu akotene na wo se ne yeba eye nananom ho na yeba omu nsem hira ko hye adwuma his excellency don ama e bia hye yensa no ase eko na ye koye niye kwanzama wura aka nsem bebe na ye nyina ye nim se dia eha nkransa no of titiro ya kwan dia be ne se ye nananom be ka bum na yaboa ama ya kwan no yesiesie ama bibia aye kama yefa education adesua mu no ye wa dia yefa school environment se environment no nya abofra no ntimi nya sound mind dia be hwa siesie school adan no asai na ye nya ba bipa e dia mamofra no ye wi a teacher wo kira de no so no ni mi wura men abeka bum na ye de their yefen teachers award scheme beba na ya beboa ama teacher for no so ye motivated enough ti aban no yasade a ewo education mun manifesto mun sem no ye be implement e de aba the lowest ground ama obia ho ato no na minim se adesua ene ade kire no ebe peja ewo nkransa no I was your way IDC your one cross north yewra efa Patrick honorable pato and your turning king Afeyin ramu na nsan de ade beto monim Saudi wani kiremu Kotoka International Airport ho a Swiss Port Terminal ho ya de ampanyifo ya wonom so ebe no bone ho nsam a wabin wo mekire na Quality Control Commission no ene bambo adwumaku ahodo ya wonom ho no ebo wo homoden manipa bese 9 wo so won pechi won bone ya wo kire se wo yo nyina no ene se cocaine ya de a wo hu ye ewo wonom se honam sayo sunti ema wonom de omo kwura mu ewo wonom akache ye ka se yada bill aba e de ama wonom na bill no emu nsem nyina ne se ene eda biala da no ewo se wo hwe na enipa banan wotimi de wani kire mu ewo eye na Quality Control Commission for wonom aso eye ese na watwe bi obekomplenu enu achi ne nso no ene anya ade a wo kire se wonom ma ho kwan ama wonom atu kwan empempe yada enam sa your support office crampo no enya de a e wose wo mudi omani kirem e wo ho se bia wonom kwa akwaje nkrata afoforo e de atu kwan na enipa ba nan Galiba Soli wono eye artifact dealer e wo art center ho wono ne afoforo miensa ya ebi ene eye bedu afei manuel menta ene kwabna ampofo anti ena wonom eka ho na wo kyerese senia eniema esi ekoye no enubone ya wotresa oye wadwese odi from my Ghana ma se nom e de akire mu ewo ma hodo so no na kyese nya de amamra no e ma ho kwan enam sa yo sunti no wotresa sabre ka sai de wo guso ya wototo wano na wototo wano nyina mu no e ya de ahwehwemu mapanso wode ehhehye so kosi se ebre ya wahye so obetimi asakwo wo mu ensem so biem no ni nyina ne se hwehwemu ne kwawie ya e no obetimi ahye da no nti no wase 52 million Ghana cedis e na watwa e de ato nipa banan yetire so se bail se be ya won so no obetimi akofie e ne wabusua kodi kasobom kakra kosi se hwehwemu ni nyina be kwawie ye na baby a ensuo etie susan e de bode huno ebeto no won so wani etime hu bi wei ene ensem kakra ya efri enipa nan koke ho nsem a wode ebo wonom ewo Kotoka wiemhyen gina bia ho no yento ansem no so mfama mo I was so your to so na krata ten every National Signals Bureau panye kwanhwefo ye mrabia twemo no oda no ye ro kwabena adubuahen ne nchen apiedwa
na krataa no mu nsɛm kakra no na panyipa no ba bɛkyerɛm sɛ ewiasem sɛ he kyɛ sɛ obi ka ntam gu so sɛ na ko ano na nkonkyerɛkyerɛmu ade kyepɛ wɔdo bɛyɛ mponkodwuma na wɔkyerɛm sɛ emra bi atwam wɔyɛ nansen antam ɛna atɔne gye no ade kɔ ado kyenkyenkyen bɔ no sɛ sika twitwiridie 49 million Ghana cedis papa no kyɛ sɛ wɔma ne nkwanta akwakoto woni ne yere account mu a jase asem ne ba ya Ghana fo atwene sere ne yabasa ebim so wadi Ghana sika ebim so jase wabo man ne kesusuro ye mfa ne kotum ene ade a ya special prosecutor krampo ejina ne kon so twene wo na sa asem we na watwere ho krata ade aba ya wachichemu wo so won sam ka na sika no wo ka de akere Ghana fo se 49.1 million Ghana cedis no a ye kan wasam se wadie no woni kura da na mmemu nkyerɛkyerɛ mu kakra nie wɔse sika no ye wobi wo no mu a wo mo de kwaye operational purpose na sɛ 2024 abato na won mo to ye no ye wo ebi wo no mu a sɛ sika no wo mo de bɔ ho bra e ma no yeje afei MPs ni bi wo no mu a na kyɛ ebi mo kura mpo na wasanka yetumi de boa won mo so won ma sene kakra nka mo mtumi ba betena konya so no wasasa sika no wo mo yiyi bi de boai eno ka ho bi na nei andis yamanyokuo no krampo no enioma atumi akoyie kakra de ama won mo a ebi so akọ opposition ani ade a wo kire mo sasa wo hwe mo krampo no a ye wo ebi so wo no mo a na esom bo se won betumi de atoto ehyan ne nioma bi a ebetumi aboa ama National Signals Bureau won mo dwumadie atumi akonkan na so na sika no mu nchichemu ne ade no papa na tumi aye no ade afa wo se sika no mu 9.5 million Ghana cedis no wo se eno no eye ISC holding won de koto specialized cyber and electronic surveillance system afei emu 6.9 million Ghana cedis eno so no ena na make say special operation no ya wo de kokoye ye no eno counter terrorist effort eno wo de boae sane ye be ya nipa binom atuatwedom kuo bi ye wo beso mbeto so mayi so ebi mokrampo ne na nam internet so ne ade sa ne ma ne nyina betumi abroke na Ghana ye ho atumi atoye afei wo hwemo pa no a sika no ebi so ekoye ade ma mrahye badwafo bi no mu a wo so ekwaye campaign ewa wo mpeso so na afei interior committee ene ade and the defense committee no and na emu 8.3 million Ghana cedis so wo mo say opposition party no ye de ma wo mo na eno na wo mo de kwaye wo mo campaign no a wo mo de kwakasa ye enti se wo se wo mo kwakwa radio so TV station so ne ade a eno so 8.3 million Ghana cedis and na just wo de bo ho bra we no nyina no eye sika na won mo ehra ni mu se obetumi dia bo ho bre no kro de boye nyese bia no wo hra ni mo kura ana sika no 5.1 million Ghana cedis eno so wode koma special aid of the president elect ana eno so mo de hra ya sane be ya won betumi dia toto nizan ho sene ne petrol ni ade 2024 no sade ho hyehye asibi koye no enti yewura kwabena dubu ahe wa kyerɛkyensem ne atenten brofo kakraka ya me na amate ana ne sisi etwa ne nwinwim na kyese wa kyerɛkyerɛmu ene ho mathematics entiwei woni calculator wontimi calculate ehunu sane ho hyehye ne korampo no wasibi abono de afa na asemwe so ne yegina na Leicester Company Limited wa ne ya toothpaste ene ne brush ya wode aba ebo ye chidom eji ababa ama ye tirimu aye yenda sanza ye twiri ye siye na ye kasa pampan ne akire emro obi afiusu eno nyamse ye asenko ade no ana abusua wutwitwiri osia no pa no wutwitwiri na numere kora no asore no pa wanum da yopo kasa gu obi so nkata no hwere sanza ye toothpaste no ya te ho eye papa na ho tenso wonya bi ebetumi abo secure sanitary pad nsunie wo se eno so eboawo ema no emu som twitwe na mo fa no mudwuma ye gina we so na ya dan ye ho tew ye ba ne akachi no ye beto so medo edura no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me senfimfem me biem na wo hwese me se aye fita asesrecha homa na et brightens
Yas whitening toothpaste and a brush and a midi shimmy. And I was seeing fee. Na Yas total care gel toothpaste and a brush in the a bow was some buying. Demonina and Mawanumu sham. Oh, yes. And Crotrodo. Yas Herba, Yas whitening and the Yas total care gel toothpaste and a brush. I was young chamfa. Sawo Pedudu 2 a one crying ha. For Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abejaso abeboy. Techi manufui Electroland abeja near the Munamuni Amapani Nanswabo. Wait ye Thursday ya 10th April 2025. Raya showroom for front and Kumasi Techi Mankwaneso. Yedi Roma sorry dino and that's a backsword Nidia Nimshe. Roberto Samsung, TCL, Media, NASCO TV, AC, fridge, gas cooker, washing machine, deep freezer, home theater, microwave, blender, kettle, rice cooker, and any ama papa kahunina. Now when in baby, it can for baku 50, ebenya 15% discount. Any achedie, it's Hibrabetadie. Kahu na senyao. Hajia special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wedding akese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hajia special local foods e wo hacho atomic kwan no so ho no de enti e friend local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes apro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se ehya abontine aduane edi yenye ne bisa dabi Hajia suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese aye ahemfo na nanom ahema mo wo mo tenase no wo mo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se momfra Hajia special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mutimi serve Hajia special local food pese wo fra eye 024-63-59921 024-63-59921 and that's 059-479-7215 059-479-7215 for not with them. Na ede na aya obayi a oda forma so ne yafunu mu emunum ni. Oh Mr. Entry also yare ya titi me benfie pi nanso ne yam nyono da se me kire onu ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa. Menyi ni se what ulcer tamfo Haxa capsules any Haxa mixture yanum bom kotia ulcer no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada ulcer dro de eno ani Haxa capsules any Haxa mixture akom ni nkyeremu ulcer yekura eto yefunu ene ensunu mu etuma wo yefunu ekeka wa wogire ho a enye ulcer etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how eye ulcer de a kope Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 020-3822-855 Apinfo abatanya woma won mofra no fo ene mofra woni mfie no enka ho Haxa capsules ene ne mixture ulcer tamfo edie age adwadie nkrato yi atom Kweku minim se waye she me kra manane na so eboni show ho a embaso Male Honsepeno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. Et dans les dévions, mis à condom. Les condoms, il y a des listes non
21st clinic a sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a je 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mom ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso wo de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa nifa so wo frama saman so na eba nso a wonsa bonkum so e ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na 21st clinic still wo mo ye sciatica expert. Sompa TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpa de Shemaima Yadamu ase ama monitoring hot bite kasia na Sompa 106.5 FM. Yeni enkrabata hodo ni nyina no na ugusu a wutie no. Yetu faso Kodie Asiamah ye otua ne nsem ojabonfie ne nkyeremu wo bono epoye mantamo na techimai no fabato mpesua so na yakwa akodro. Okodro ho akrobi wo mpotemo ya ye friend ofumai. Arehosem na esie entisa wonkan ho Facebook no so a na watuam ni kama na ya bauto Sompa 106.5 FM. Ni nyina da ene se enkwada mienu abusua ye kasai wayira empanyimfo ekohwehwe won wokohu wonom no krananan wati nananom ewo ensie dobra na behwe enkwada mobonse ya wonom egu ka city so na yankwa homa no so ne ene won monyamfo Maxwell osei assembly member ya wono ewo ofumai ambasa so abato bia ye edwetwe nkomo esan se de ogina ho aten de wo kwa aten de wo ba aten ne wogina wona aten na nkasa ne aten trodo no ona bo anwumre Sompa so ne yamu adwo amu akwa abamedofo e pa cho me joso ne pomti say yami adom Christadom me pa cho me ho ye ara wo samia ye hu no ewo ye Facebook ne ye YouTube bi eba ne sen na ekosi sen yo ara hosem ya ba de e kamo asama na ara hosem pa gure sempa kese aye ofumai obono East region Techima North na ofumai wo ofumai krobia akuafo kropa mu dua buru nyadoa banche tomatoes cashew obi akuafo nkoto na eye juada na no juada na kuada na Wednesday na no Monday ena maame awofo mienu eye baako efre no maame yamponsa onoto ofwan bro no bakọ efre ahinkuru enchi maame no yese otifie onkofo ntine na baako na efre no ya onkoma akora di mfie nsia ena maame baako so efre no afie akoma afia komane maame no so motebe so ye namfo diso oba na obechi a maame ba kono eye maame ya mponsa no so wonkofum bia ene ye mesrese e kofum abam kwakoye adwuma enti me de me ba me na me baba e ba mo ahwe no ante afia komane ne ba no sua adwuma wotechiman enti ne ba ya bai oya akora odi mfie nan ye fere no ma afia komai de akoya koma anti amponsa se onfanka ne ba no na wonhwe omo ono so ono kofum aba enti ono koka nkura mi no ba akora de yankoma ono di mfie nsien ma afia no koka no ho na ja omudi agro ma me no ehwe no ohwe omo enti ja wuti fia di agro nkura omo pie animu ti abambe 10 11 to 12 no na maame no owie bia no so won pen kono medidi ojo mo mfachire wa onhu no mo to bo hwehwe ma kudu bro no so ba bia so ko bia no anse onhu no na nsem no emu ayedene enti
hwehwe ma toton kra bisa kurum da biya so ko bisa biya no we to machine ha we si ma yesi entwan ko si ansen kra no yinhu no mo nti ma information center se wo ofuman nyina aya announcement so biya ibo hunu nkwara yi ye ankosi ba biya nti ma police force ten sa temi na meka na kobo no nsia nonson no ngotwe afumfo nyina ba obi akọ adwuma biya ba so yinhu nkwara na asem na ano ayede ne pa enu nti organize bro no so ma ya hwehwe school da mu ne kuro ba biya bro no ba biya se ko biya frefre nkuro na atwa ofan ho ahia nkuro bi tse nkyera ye frɛ ho kuro bi tse amama ye frɛ ba bi tse to bodom ye frɛ boyem ani nkuro na atwa ofan ho ahia nyina ye frɛ ya nten nkuro nka nti amafo sika kora chinchin ya ma be chen ma ebi nkuro mpo go into the sense am ko he ma me no mfum se ebi ankora aga so mbiti ma me no ba bia da bia no mkonfo yi so ye nkuru nti ade chen ra banada ye be ba ne se atwehwe mo sa ekobo londu na ofima me yampo nsa ba bia na ote no ka fie be ma akoma akos be si numa fie no wase osofo bi e frem oye pressure osofo papa yi e ba ha wonya be sa afin ka na papa na park in a car taxi private car no asay but papa no so oni ho ofiri ha be se na otwe enti ele nrabenen na sofo no bae oba na o defeat ni fit chiman se o meye ne car ma no fitani ku bi car no a o hwe front na car no front wa na chi back seat no front on the back seat no a it one play ubi yi na face you know seat so bia se nkure na o mo da ho mo enu ti na so ano enya ne pa kwa na sofo na di America or report home police na so no oyi ne siye ni didi apo na se na manfo siko on the esoni en so ka kere ke police force ye tentemba bi gina ho ebe the bambo pa by and every district police commander out to them chi the smile ama mu nyina ba be boy ama the car ba be fa mu no se yem fa nko ne nko he di ntira wo no efiri na asem na ko wo se sofo no ni ho nso saada na wa bi na case no si enti mrem ya che sofo no dam na nkwa to ba ye form no so ba bia ntwa obi ba bia ntwa se bia he fira aya yesi bia sa eni ho niema ye hu no taxi no ni ye o sha biscuit na the taxi no na super grew at that taxi no anuti ba sa no na anibira bapa na so he videos no anibira bapa se wona ba no krono de hu sa adem de no kwasem enya bia wa woni tia ni ma ebe ko totin aboa enti sofuka no ya ma police from the police station ya twin Honorable wada romance na ka na be ko police station no boa yen ka ne do no na center lock ni bia na se den na nkola no wono munya akwan ewura mu ana na ye bi ato wona do no yen lock no ka no je access no na ya tutum na tama ka no sie no eni sia ensem sia fitanu okwa ko bie no enti mi chese na sa tane ya loko ana ye loko yi kan ko afa so am ko wura no sa tam de so funu ni odi se wu ka no aye big challenge pa makuru no na sa tam so e ko no so aka na tununti de na e ka no bia ro ntimi funu esan so medical copy ho ha anti se me kan wasanse sei ana se sia mintimi kan si so na ya loko no na loko no si so ho enti se Honorable wadaroma fo ni di nsem ye chima ba bia ika ko na wosen kra ye gu ye wa ha na ochire nyankopon boa ye no beto aso na awofo no watimi aboa pno na de minim se ye ntimi no mu nkasa wani atete dodo nti enu kira na ware ho na kofom kakra na waboa ne ye timi ato ache wono ma age nsem nso wo mo so fa wai matimi da wase yansia da se odmonya for Maxwell osei wono any crocra chemechra some member ye wo ofuman ambasa so abato bia ye no ewo Techimai North mense no emu na wonya ko Facebook won mo no ko sansa video a
mere baba to so no ni enyan pa sane na Oheneyere bomuo se ofuman enkoda mienu afirimuo no asante mantamu so ame ewon so bi asi akoda wanya mfinhia no ensia wono so kwosha ka mu sa no bi ntumi hunu se na wotwe mu ye ka mu se ewuo na aba so de aye ntumi nkyere kwame majoy Akosua amade so a kwame ara wosami esisai Akosua amame na wasina se bia wedi ka apone hu de ya husam kase pa wo ba kuma se so ame edwemu a ene ara husam kase pa ni na yese maame a gia yensa kan ye amalla na oyebi a oni ni kunu na ti kuma se mo sizongo na so abigero ho na wudini kakra wotonton boost ene ade ho na ntoni chese kusiada no na maame ene ne ba abayiwe yi a wedi influencia a ni din edi leader ya ene ne ba so ami temo se yankopon ya adoma brother be ye no ye school ene nti enam so ma wode ne ba yi eba edemo se wode ne botre ni bi ma wode ne traman se de be ya school ni bi ni no ebe bua ma prai se be na ho fe ebetumi akoso e bra ye bi school na oroso so etumi ene ne tafo na akọ school na nimu ena bo be na mi se ni mu a na chese ono so so ye muzomini enti bo be na mi se ni mu no ena wode ba ne tian ne ma ho se wo fe na me aba anaso oya sori aba eni ti abofra no ente no bitira ko ya sori oba ye no ene sa abofra yi ente eni ma no bi ni sa pere ho bia nya ade a hu abofra ne chira kwan na msuma asem no ni ye dia akopem se wo fe ni kunu ema mu na egbe mu ekọ so no PlayStation ekoye report edit ho efi ko se no but ene ya ye bi se ne si ni ya na se ade a ba tan ene nkotmo fo de o mu bi so a ehwehwe wo mu ba yi o ma pe ni tira kwa pa na ene bi be so mu ho no a na egedefo mu ho mu ba ko afiri mu ema nam so ema omo ayo ma de se na mbedi ni na awotwe na awotwe bi ni no ena wo ma ko ha so ni ene system bi de be so no a ba ro mo bo fo nti ena mso be bi a na omo edi na awotwe so eben efikafo bi a omo eyi omadwuma e wo ho kakra no na ebe na sie ni de pidi ana so mu eyi no e ko so ma pampen ana mo tini wo de dia ka na si be ho na fi fitamu ho a eben ikani mo ho no ena mso ma na egefo no eti mu nti ho na omo aye se da bi enye mmoni ni ade a ya tinchen ho bia enti different kra na mso ma bra na omu di efiseri mu no ba ko epotare ho asem edna ni kosu pe ka no a esi wo no na wo fu se pampan fi no eni mu wo che nti dia esi ni o efisa abufro bi de kai mu enam se na aso nyina no eda kwan se abufro bi ayira go mputembo ni kino enam so ma beden ba ya pe obi na tu ba ya ede se na wo twidire mu di ho kwa no akoya asemfofo pa enam so ma bra mbe bi ka no na se abaya yi adaka numu se ni mu ela omu se we edaka no efiri na no se da wa yi lairo ebeti enne ayi bia be anata ba edu ba ko ne fra omu ehunu no e wo ka ni na se aye na media nsa ayo se ni mu chi no enam se na bra apresifo ba ye na ombe dan da abofra no ni ne ba mechimi aka se wo ka abofra no ni mu ho do mu a ebechimi aka ni pense na wo ka wo ho no ebechimi aka se bia repeat se kan bi akwekwe ho na fi nso so na sene nso so bibi kakra eno so kyerese ebetumi abaza eno so sekan ebi na akwekwe ho ebi na mu no ye jama episifo ene pusbete ma hodo a ombetumi aye no ma betre se dia yehu ye no eye dia bia sekan bi na omo dia akwekwe ho anaso nto bififo na akwekwe nti abofo a yedi mfie sabre ma amedi ne ba swadem se obede nti ama no ni aba meka se ye nemu ani ko se da kebu ewo so ami nkeni hono mo a aya go sem kase pa kwame awo sem yi ma won fancy heyai wachina akokọ jiko bomodia na hwemami afama yei na yene no ani enkomo sanse eyara wosem sawo no ba na mo ana na no kwasi adamu a akoda na yira na won ka bi hyemu na nkọhwa akoda na wuo enti nyame yadma wachina kwame arawosem yebasa ba won chen na yadom sukoyie pa waye
I was your way among a bonny kwame to what to and crafra santamantamu and na yaten and can not tell young Quavatacane, not young for 1 month some cacra and Mrawin send each abina Pope Francis or Quan Crutch ya one more share so when Benya Pope for Frocra no ababesi one man nemu na and now we are prompt to Bacassi Yeboaa Asiamah ye Sir Cardinal Sinina one Maquacosia Nipa Bess or Hania Biasa one more son Bocco to Abano one Maquacosia ya and nay one more son Betumia to Aba na ya yi Pope Fofra obabe tia nan na washama Roma safono enyo matumi akon na saye kasai abato no guso da ya ekoso eno aka wo bi amanipa domo a won magi twi akogu Vatican ho no nyasem keto ama obi ehwa ne mu kwan se enwusi a se de yenuanom Roman fo de omde omunim dada de won moto yi ya je se ehya na won moto no won mo hwa ne mu kwan se sakoba se won moto na ebetuntumu a na se adechie ye wo china da no abato no bekoso atoa so sakoba sasa no won moto na ba fita chese won monya Pope fofra wono ba bedi Roman safono animwo ente no na dom na hwa animu kwan na numre ise ne dom se bi gu ho ya won mo hwa se cardinals ni be pie na won ma ba to hye no de a kire na ya hunu sa nyam bia won monya Pope fofro ana se bia betuntum nti nyame yadma de kye so wo mesan so ato abato no so ana eno na nipa dodo na ehwe no mu kwan ya Vatican edom akwakogo ye gira wo so na ye de nsam ni nyina asi ena nsam wo de ba ye no de edi makote no bi ayese ye wura kwabena edubuahe owura no de krata apie dwa ya wa ba be kirekire muo se jeze wo hwemu a sika no a Special prosecutor any attorney general ebo no kwadu ho no wani o tom na mwe bi ho no mo a wo mo ade ye campaign Sanso na retired chief justice ya no so edi ni dwuma e wo Supreme Court ye William Atuguba wade na no tumu bi e wo ma me get through ene MPP wonom so de wo ye no wo se eyenya atwomsem ene MPP amanyoko no kire no Sanso na Ghana ban apa tax force ni pedua woman you rem shan wo ba ba hwede hoju ensem na pi kan ho bi e na anwumre yasefo etime eboa ye agosua sikiyofo nso eboa ye secure sanitary pad na one so aka ho bi na na keja second limited what the adanse won yoma etoa ye so 21st clinic where sciatica expert Maureen fee say electroland company limited so eso ya sene what home appliances etaye chi afi haxambescha and capsules one so aka ho bi na eso hajia ne one nka ka ho nyina ya damo sedamo ase asomfo banu ene ye betena se akosua ajewa kwade boaten ene medi mene Oheneyere Yeboaa Asiamah bronya affiliate ni nyina sompafo yedamo ase Facebook fo nyina na YouTube fo nso maseda every yenum eda ye sorry so third service mango day or de beto aso amamo